ngo kubera yuko Tshisekedi yamwemereye ubufasha na Ndayishimiye bakamwemerera ubufasha, ubwo ngubwo noneho agiye kuvuga ko ngo hari abakongomani bapfa, hari abarundi bapfa, hari n'abanyarwanda bapfa, ngo bishwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda ngo batagakwiye gupfa. Ukivuga ku Burundi nakomeje kubona amakuru hari bimwe mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nabonye ibintu bicicikana bivuga ko Uburundi bwaba buri kwegereza ingabo zabwo ku mipaka iruhuza n'u Rwanda. Ni nyuma y'iminsi mikeya havugwa ko hari indege y'Ububirigi ya cargo zimwe za gisirikare ko zikorera imitwaro iremereye zaba zarazanye ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Wibuke ariko ndaje ngisubize tukiranga kuri kiriya kibazo cya mbere warumbajije n'igituma nanzanye mu bara Kalonji, nari ngiye kuwarumbaje ati iby'inyendo ni iki, nari ngiye vuga ko u Rwanda dufite amateka yacu, yego turayazi, turazirikana, tuzahora twibuka. Ubu uzashaka kumenya amateka neza y'u Rwanda igihe kirageze ngo azajya afata n'umwanya we aze mu Rwanda, yego niho ayo mateka yabereye, ni naho inzibutso zayo mateka ziri, yego n'ibitabo. Hari na gahunda nziza cyane ihari iri guteganywa, aho noneho ubundi mu nzibutso ntabwo hagomba kubamo amazina n'imibiri y'abapfuye gusa, n'amazina y'ababishe agomba kugira hagaragara. Hari ibyabaye, hari ababigizemo uruhare, hari abishwe, hari n'ababishe. Urabyumva? Niho bizaba byuzuye, naho rero dukomeje kuri ibyo ngibyo by'u Burundi, doretse gukora ikiganiro wenda kubwira ngo abantu ntibatungurwe nibumva u Rwanda rwatekereje kuba rwashyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ruhuriyeho n'u Burundi. Urabyibuka? Tutarakomeza gato ndagira ngo tubanze twumve amwe muri aya mateka y'ababohoye igihugu, ukuntu mbabarira twumva akantu gatoya. Rero mu guhina iki kiganiro nongere nsaba abatoya muri hano, abakuru turakuze, ariko iki gihugu abatoya kiri mu maboko yanyu. Mutazicuza mwagitakaje, mwakirekuye kikagenda mugasanga muricuza. Njyambwira bagenzi banjye, officers bagenzi banjye, uyu munsi nubwo napfa ibingira nagahinda natwari kuzima hangaha, nagenda neza nemye, kuko ubuto bwanjye narabukoresheje mukoresha icyo ngomba kubukoresha. Ubuto bwa Fande aho yatangiye kutuyoborera afite imyaka ngira ngo 20 na uyu munsi kugeza uyu munsi ntacyo yari greta ku buto bwe yarabukoresheje. None mwebwe batoya ubuto bwanyu mubukoresheje nabi, igihugu kikabacika, byazagenda bite? Ari urugero njya nkunda gutanga n'umuntu warumbwiye ariko ndarukunda cyane, ariko nsorezaho ngo hari umwarimu w'umuhanga n'umunyeshuri w'umuhanga bagora bapinganwa. Umunyeshuri akabura 95 98, ageze ati uyu mugabo ko yananiye kugira ngo ngeze 100%, reka nanjye uyu munsi mu testing. Aragenda afata kinyugunyugu aragipfumbatiza, ntabwo ati uyu mwarimu ndabizi ko ari umuhanga, ngiye kugitwara mubaze icyo mpfumbatije, namenya ko ari cyo hari icyo atari bumenye, nambaza ngo ni kizima cyangwa kirapfuye. Nambwira ko gipfuye ndakirekura, noneho umutsindi. Navuga ko ari kizima ndakica kubera ko kiri mu biganza byanjye, nabwo ndamutsinda. Amugera imbere ati mwarimu mpfumbatije iki? Mwarimu aramureba ati ni ikinyugunyugu. Ati ni kizima cyangwa kirapfuye? Ati ubuzima bwacyo buri mu biganza byawe. Ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu, abato cyane cyane, natwe abakuru birumvikana, ariko abato ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu. Asante sana. Well and clear. Yego. Ubushize se twa turi gukora ibigana nkabwira ndiko ndi kubona abasaza bari gushaka kwiyahura bashaje.
abasaza ukabona nibo baje noneho batangiye imyaka 70 n'imisago 60 n'imisago nibo batangiye kuzana sababu zabo, ariko nyuma wabikurikirana ugasanga harimo n'akantu k'inzara. uri kubyumva? yego, ibi ngira bisobanuye neza. Abisobanuye uyu neza. ni umusanzu ndetse abato urubyiruko rukwiye kumva no gukurikira, biri mu biganza byacu, biri mu biganza by'urubyiruko rw'u Rwanda. Bisobanuye ngo ntabwo dukwiye kumva amagambo ya bariya basaza baza bakubwira ngo mu kwezi kwa kane ngo mu 1994 ngo wari urihe, ngo ahubwo se ngo wowe ngo utari uri mu Rwanda ngo mu 1994 ugira ngo wemerewe no kuvuga kuri jenoside. We ibyo burimo ntabwo ubizi, buri gicupuri cy'umusaza. Aya ni amateka, urabyumva? Ni amateka arigwa, arasomwa, akabwirwa abana, agahita apfukama. Donc uwitwa perezida nka Ndayishimiye akaba ariho, ariko mu by'ukuri hayoboye Pierre Nkurunziza. yego, ni nayo mpamvu n'urupfu rwa Pierre Nkurunziza rudasobanutse, nubwo Ndayishimiye agenda yijijisha wagira ngo nta makuru abifiteho, ariko ubwo l'histoire du Burundi retiendra ko Ndayishimiye hari icyo abiziho. Urabyumva? Ariko icyo se nacyo kibazo cyanjye. Rero ibyo byose kukuba Ndayishimiye ari product ya Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza wahushijwe muri coup d'etat ya 2015. Kuva 2015 uzi ko yapfuye muri 2020. Icyo gihe cyose Burundi n'u Rwanda yego byarebanaga ayingwe. Uranyumva? Yego, umubano wari umeze neza. Wari umeze neza, n'imipaka yari ifunze. Ndayishimiye agezeho nka perezida mushya. Yashatse kuzana amatwara mashya. Yego. Afungura umupaka w'u Rwanda no Burundi. Ibyo Pierre Nkurunziza yasabaga ngo bamuhereze ngo bagerageje gukora coup d'etat nta byabaye, kuko mu by'ukuri nta byariho. Yego. Ariko arawufungura. Kufunga bwakeye yawufunze ntawe uzi uko byagenze. Yongera arawufunga nanone. Arongera arawufunga. Biramukinamo. Ntuzi ko ari sokuru? Ntuzi ko Pierre Nkurunziza ari sokuru w'Abarundi? Noneho Ndayishimiye akaba Sebarundi. Ibyo ntibyasha kubyumva? Sebarundi. Sokuru w'Abarundi Pierre Nkurunziza. Yego. Sebarundi Ndayishimiye. Sokuru w'Abarundi rero agenda muri Ndayishimiye, akorera muri Ndayishimiye, imyuka yibereye muri Ndayishimiye. Nuvuga ngo iyi mipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifunguye, Ndayishimiye ntaryama ngo asinzire ntawe umukubise. Nirage. Yego, igihe cyose akiri perezida azagerageza gufunga, kandi nta kindi kibazo u Rwanda n'u Burundi bazagirana. Imipaka gusa izajya ifunze, abantu bibaza ari biki, n'ikimenyimenyi Burundi ntibuzigera bubasha gusobanura igituma imipaka ifunze. Yego, ntabwo bujya bibasha kubisobanura. Yego, mu minota mike ishize nibwo nabonye kumvaho nshya bavuga bati amakuru agezweho, guverinoma ya Tanzania yatangaje ko Perezida Paul Kagame azagira uruzinduko rw'umunsi umwe muri icyo gihugu ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026. Muri urwo ruzinduko umukuru w'igihugu azaganira ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan biganisha ku kwagura umubano usanzweho hagati y'ibihugu byombi, mu gihe abandi bikanga ibindi bikorwa by'iterambere. Kwagura umubano w'ibihugu wo urakomeje. Si bisanzwe, abikanga ni bandese abo bose. Ni ubumenyi, sinakubwiye ko ari ibitambamuga muri diplomasi. Abo bose ni ubumenyi buke bafite muri diplomasi. Igihugu gikorana n'ikindi gihugu kubera inyungu gusa. Uranyumva neza? Yego. Igihugu gikorana n'ikindi gihugu kubera inyungu gusa, si urundi rukundo rw'uko abaperezida bavukana, rw'uko ari ababyara, rw'uko ari abishywa, rw'uko ari abisengeneza. Oya, ibihugu bibana ku bw'inyungu gusa. Ese mukuri Tanzania ibona inyungu zayo mu Burundi gusa? Uratekereza ko nta nyungu za Tanzania ziri mu Rwanda? Tanzania ntiyaragiye muri SADC gutabara Kongo.
burya se ugira ngo ntiyari iri mu nyungu zayo. yego None se uragira ngo byabuza Tanzania gukorana n'u Rwanda, nta nyungu Tanzania ifite mu gukorana n'u Rwanda. Yego. Ikiba gihari rero muri diplomasi, iyo ukiri umwana muri diplomasi nyine ntabwo ubasha kubyumva. Utekereza ko ushobora kujya gukorana na Kongo, kandi niko yari bizi. Kongo yari izi ko ngo ishobora kujya kwenteresa igihugu bagakorana, ariko kigatandukana gukorana n'u Rwanda. Ntabwo ariko diplomasi y'isi igenda. yego Wowe ukorana n'igihugu kubw'inyungu zanyu mwembi, ariko icyo gihugu kigakorana n'ikindi gihugu nanone kubw'inyungu zabo. yego Uko niko kuri kuba guhari. Gusa birashoboka ko abantu bataba babyumva batyo, ariko kutabyumva batyo ni ubumenyi buke. Byenda mujye mukurikira ibiganiro nyine muzajya mugenda mubyumva. yego mu kiganiro tumaze kumva cyatanzwe na General Retired Bingira Fred, ni ikiganiro kirekire, bazagishake bacyumve, na hano kiriho n'ahandi hose wakibona. Fred yagaragaje ko hari ibihugu bituranye n'u Rwanda bicumbikiye abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse bikomeje gushyigikira izo nterahamwe aho zashyizwe ku ibere, abateguza ko bazabona ishyano. genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Kankusuze nkwifurize kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye hose. Ni Inside Rwanda TV ndetse no ku Rugendo Online TV wahatubona. Reka tugushimire cyane wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Kuri mikoro ya mbere nitwa Jerry, ku ya kabiri ndi kumwe na mugenzi wanjye Sympatique. Mu rugendo rw'akazi, mu rugendo wari urimo, nizere ko byagenze neza. Dukomeze kwifuriza abantu weekend nziza, ariko tunabifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa gatanu. Turacyari mu ntangiriro. Ndagusuje cyane Sympatique. Asante sana Jerry, asante sana, nanjye ndagushimiye cyane. Yego, nizere ko umeze neza. yego turacyari mu minsi 100 yo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yego. Aya ni amateka yacu, ariko araremereye. Uko ibiro byose yapima ntabwo azaturemerera. Ntabwo azaturemerera. Nagira ngo nkubwire ngo nta muntu ugomba kuyatoba uko yishakiye. Oya, ushobora kuza ugashaka kugira ibyo ukina nabyo, Yego. ugashaka gutoba ibyo wifitemo. Yego. Ariko icyo si cyo kibazo cy'Abanyarwanda, si nacyo kibazo cy'u Rwanda. Ikibazo cy'u Rwanda ni uko ntawe ukwiye kubitanamo. Yego, nkunda kumva amateka igihugu cyanjye. Hari umuntu wavuze ati birababaje kuba wamenya abakinnyi barenga 50 y'amakipe yo hanze badafite n'icyo bakomariye, ariko ntumenye amateka y'igihugu cyabo. Ubwo ahangaha tuba turi kubwira urubyiruko. Yego, nibyo. Gusa ibyo ngibyo nyine ni bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo utazi yava ntamenye yajye. None se nimba uri kuvuga amateka ya Cristiano Ronaldo utazi amateka y'u Rwanda rwa Gasabo, ubwo nawe ugomba kumenya igikwiye nyine, kuko ibyo ngibyo udafite nibyo bikwiye kuba bikugize wowe, kuko bikubiyemo n'umuco. Ahangaha u Rwanda babona ruteretse. Yego. Ruteretse munsi y'amaraso y'inzirakarengane, munsi y'amaraso y'abana barwo baharaniye nyine bishatsemo igisubizo, bemera guhara ubuto bwabo, ndetse bemera no kukimenera amaraso kugira ngo tubone uyu mudendezo tubone uyu munsi. Nicyo gisobanuro cyabyo. Ni ukuvuga ngo Abanyarwanda bagize ibyago. U Rwanda rubamo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yego. Ubundi ikintu cyiza gikomeye cyabashije kubaho muri aya mateka, habayeho Imana y'u Rwanda, urabizi. Yego. Ariko no kuba jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda 1994 yarahagaritswe n'abana b'u Rwanda. Nizo mbaraga ubona none u Rwanda rufite. Ujya wumva ubuhamya bw'abantu barokotse jenoside, akavuga inzira y'umusaraba yaciyemo, yego, ariko asoza avuga ati nuko inkotanyi ziraza. Yego. Ziravuga ngo muhumure, mubeho, twahageze ntawe ugipfuye. Bisobanuye iki? Urabona nari amahanga yose ageza yijundi ku Rwanda bazavuga ibyo mbona baba bishakiye, bateshaguzwa bavuga ibyo bashaka. Nipfunwe. Mu minsi yashize nibwo twari turi tuganira tuvuga tuti harimo abantu babikora babishaka. Yego. Ujya ubona ukuntu babika umuntu akiri muzima. None se nimba wowe
iyo ubika umuntu ari muzima ugatangira kumubika ari mu bitaro yapfuye yagize gute ukabivuga unaseka, ubwo se uba ushaka kwerekana iki? kuri njyewe ntabwo tuzabyemera. kuri njyewe birashoboka ko ibyo uba ushaka kwerekana atari byo mbona, yego, kuko kuri jyewe iyo uhora ubika umuntu ngo yapfuye yagize gute, yego, kuri jyewe mba mbona ko ubayeho ubanye n'ibibazo kuba uwo muntu ariho, donc kuba uwo muntu ariho wowe birakubabaza, yego, ariko nta mbaraga nta bushobozi ufite byamubuza kubaho, ariko uhora nyine wifuza ko atabaho warangiza ukabiririmba. Icyo si nacyo kibazo cyanjye. Narabikubwiye ko nta muntu n'umwe uzabaho nk'umusozi. oya ntawe, buri wese agira igihe Imana yamugeneye. buri wese mu gitabo cy'umubwiriza muri Bibiliya siho byanditse, ngo buri gihe n'igihe cyacyo, buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo, habe umunsi wo kuvuka n'umunsi wo kuzapfa, wo guseka n'uwo kwishima. Yego, ni mu gitabo ni ibyo cy'ububwiriza. ngibyo rero, nta kundi kuntu ibintu bigomba kugenda bariya bose babivugishwa. Ariko reka mubwire, ubundi hari amahanga yakabaye yirata ishema ry'u Rwanda. Ni nacyo kibazo ujya ubona kitara urujijo mu bantu bose. Hari amahanga yakabaye yirata ishema ry'u Rwanda akaza akavuga ngo kuba iyo tutabaho ntabwo muba muriho, ntabwo muba muriho. ikimwaro rero bafite ni uko ntayo, ntacyo bakoze wabyumvise? kandi babishoboye. Ntabwo bashobora kuza ngo bidoge ngo iyo tutabaho ntimuba muriho. Ahubwo Yego, u Rwanda rwo ruragira ruti iyo tutigira tuba twarashize, kuko namwe mwaradutereranye. yego. Igisobanuro cy'ibyo bintu ari ikihe? Ni imitegekere y'u Rwanda, Yego, ni nayo sisiteme na structure u Rwanda ruyobowemo. Yego. Ni ukuvuga ngo biragoye cyane kuba waza ugaturuka iyo uturutse ukaza ukavuga ngo jyewe ndifuza ko u Rwanda rubaho rutya, ruyoborwe rutya, bigende bitya. Okay, ni icyifuzo cyawe, reka ndetse kukigira ikibazo. Ariko se igihe u Rwanda rwapfaga ruri hasi, mwakoze iki? byose byarangiye, mwakoze iki? That's one, two. Mwari muri gatatu, naho rwikuye muri ibyo byago rukaba rufite aho rugeze, none muracyarwiruka inyuma. Yego, Aba bantu bose nipfunwe ntacyo bafashije u Rwanda. U Rwanda ruri aho batatekerezaga ko rwagera, Cyane. bivuye mu maboko y'Abanyarwanda. yego, Ibyo rero ni iki gishobora gutuma bishoboka cyangwa bikabaho? Ni ikintu kimwe, ni ubuyobozi bwiza yego, bwashyizweho n'Imana. yego. Ubwo twari tubikomoje ku aho umaze mu rugendo mazemo iminsi, wanatubwira igikorwa mwari murimo kugira ngo abantu bumve. Nyine mpise mbikomozaho numva ko harimo ibintu bikomeye. Ubwo nkomeje kureba njya ndeba ya maposite yaba Karongi nk'uko ujya bivuga, abantu baravuze bati mujye mubabwira. Yego, tuzajya tubabwira. Ubu ngubu ibintu biroroshye. Ukarongi, Yego, Ukarongi ni umwimukira w'umukongomani uba muri Amerika, na ba Mubenga nuko bameze. yego, Bamazeho imyaka 30 Mm. ndetse yabinarenga. Mu by'ukuri n'ahantu hari imipaka y'u Rwanda na Kongo ntahazi. ntabwo ahazi. Noneho kuvuga amateka y'u Rwanda, kuvuga amateka y'u Rwanda Yego, yayavugaho iki? Perezida Paul Kagame yahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda mu 1994, niwe wari uyoboye ingabo zayihagaritse, sibyo? yego, Karongi we amwita umujenosideri. Ni nka bariya zirandera hamwe zakoze jenoside, turi kumwe? Ni nka zirandera hamwe zakoze jenoside. yego, None ubu nonaha interahamwe zakoze jenoside zita FPR Inkotanyi ko ari abicanyi. Kugeza ubwo umwana wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, Juvenal Habyarimana niwe wari perezida w'u Rwanda, niwe wakoze ibintu byose byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, niwe wateguye jenoside ayishyira no mu bikorwa. So umwana we none avuga ko se yari intwari, akavuga ko FPR Inkotanyi ari abicanyi. Donc umwana w'umuntu wateguye jenoside akayishyira mu bikorwa, umwana w'interahamwe nkuri boss wazo, we avuga ko se ari intwari, agafata uwahagaritse jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa na se,
se intwari. Donc ubu ni bya bindi byo kubara ibintu macuri, bya bindi byo kuyobya isi. Uranyumva neza? Ngo kubera yuko Tshisekedi yamwemereye ubufasha na Ndayishimiye bakamwemerera ubufasha, ubwo ngubwo noneho agiye kuvuga ko ngo hari abakongomani bapfa, hari abarundi bapfa, hari n'abanyarwanda bapfa, ngo bishwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ngo batagakwiye gupfa. Ukivuga ku Burundi nakomeje kubona amakuru hari bimwe mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nabonye ibintu bicicikana bivuga ko Uburundi bwaba buri kwegereza ingabo zabwo ku mipaka iruhuza n'u Rwanda. Ni nyuma y'iminsi mikeya havugwa ko hari indege y'Ububirigi ya cargo zimwe za gisirikare ko zikorera imitwaro iremereye zaba zarazanye ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Wibuke ariko ndaje ngisubize tukiranga kuri kiriya kibazo cya mbere warumbajije n'igituma nanzanyemo bara bakalonji. Nari ngiye kuwarumbaje ati iby'inyendo ni iki, nari ngiye kuvuga ko u Rwanda dufite amateka yacu, yego turayazi, turazirikana, tuzahora twibuka. Ubu uzashaka kumenya amateka neza y'u Rwanda, igihe kirageze ngo azajya afata n'umwanya we aze mu Rwanda, yego niho ayo mateka yabereye, ni naho inzibutso zayo mateka ziri, yego n'ibitabo. Hari na gahunda nziza cyane ihari iri guteganywa, aho none ubundi mu nzibutso ntabwo hagomba kubamo amazina n'imibiri y'abapfuye gusa, n'amazina y'ababisha agomba kugira hagaragara. Hari ibyabaye, hari ababigizemo uruhare, hari abishwe, hari n'ababisha. Urabyumva? Niho bizaba byuzuye, naho rero dukomeje kuri ibyo ngibyo by'u Burundi, doretse gukora ikiganiro wenda kubwira ngo abantu ntibatungurwe nibumva u Rwanda rwatekereje kuba rwashyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ruhuriyeho n'u Burundi. Urabyibuka? Tutarakomeza gato ndagira ngo tubanze twumve amwe muri aya mateka y'ababohoye igihugu, ukuntu mbabarira twumva akantu gatoya. Rero mu guhina iki kiganiro nongere nsaba abatoya muri hano, abakuru turakuze, ariko iki gihugu abatoya kiri mu maboko yanyu. Mutazicuza mwagitakaje, mwakirekuye kikagenda mugasanga muricuza. Njyambwira bagenzi banjye, officers bagenzi banjye, uyu munsi nubwo napfa ibingira nagahinda natwari kuzima hangaha, nagenda neza nemye, kuko ubuto bwanjye narabukoresheje, mukoresha icyo ngomba kubukoresha. Ubuto bwa Fande aho yatangiye kutuyoborera afite imyaka ngira ngo 20 na uyu munsi kugeza uyu munsi ntacyo yari great ku buto bwe yarabukoresheje. None mwebwe batoya ubuto bwanyu mubukoresheje nabi, igihugu kikabacika, byazagenda bite? Ari urugero njya nkunda gutanga n'umuntu warumbwiye, ariko ndarukunda cyane, ari bunsorezaho ngo hari umwarimu w'umuhanga n'umunyeshuri w'umuhanga bagora bapingana. Umunyeshuri akabura 95 98, ageze ati uyu mugabo ko yananiye kugira ngo ngeze 100%, reka nanjye uyu munsi mu testing. Aragenda afata kinyugunyugu aragipfumbatiriza, ntabwo ati umwarimu ndabizi ko ari umuhanga, ngiye kugitwara mubaze icyo mpfumbatije, namenya ko ari cyo hari icyo atari bumenye, nambaza ngo ni kizima cyangwa kirapfuye. Nambwira ko gipfuye ndakirekura, noneho mutsindi. Navuga ko ari kizima ndakica kubera ko kiri mu biganza byanjye, nabwo ndamutsinda. Amugera imbere ati mwarimu mpfumbatije iki? Mwarimu aramureba ati ni ikinyugunyugu. Ati ni kizima cyangwa kirapfuye? Ati ubuzima bwacyo buri mu biganza byawe. Ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu, abato cyane cyane, natwe abakuru birumvikana, ariko abato ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu. Asante sana. Well and clear. Yego.
ubushize se twa turi gukora ibiganiro nkabwira ndiko ndi kubona abasaza bari gushaka kwiyahura bashaje. Abasaza ukabona nibo baje noneho batangiye imyaka 70 n'imisago 60 n'imisago nibo batangiye kuzana sababu zabo, ariko nyuma wabikurikirana ugasanga harimo n'akantu k'inzara. Uri kubyumva? Yego, ibingira bisobanuye neza. Abisobanuye Uyu neza. ni umusanzu ndetse abato urubyiruko rukwiye kumva no gukurikira, biri mu biganza byacu, biri mu biganza by'urubyiruko rw'u Rwanda. Bisobanuye ngo ntabwo dukwiye kumva amagambo y'abariya basaza baza bakubwira ngo mu kwezi kwa kane ngo mu 1994 ngo wari urihe, ngo ahubwo se ngo wowe ngo utari uri mu Rwanda ngo mu 1994 ugira ngo wemerewe no kuvuga kuri jenoside. We ibyo burimo ntabwo ubizi, buri gicupuri cy'umusaza. Aya ni amateka, urabyumva? Ni amateka arigwa, arasomwa, akabwirwa abana, ndetse hari n'abakuze batayazi bagomba kwigishwa bakuze. Bagomba kuyagira gute? kwigishwa bakuze. Nose ugira ngo abasaza bazira guhugurwa kubera iki? Hari igihe ushobora kwibwira ko uri umusaza ukagira ngo hoya, ibintu byose biba bifite aho bitangirira bikagira n'aho birangirira. Ni ukuvuga ngo nk'uko n'ubushize narabikubwiye ndakubwira ngo ntiribara mukuru nk'umuto waribonye, wariraye cyangwa waribonye. Wowe ntabwo ukwiye kuza umbwire ngo mfite imyaka 60, ngo kubera ko mfite imyaka 60 ceceka mvuge. No. Ugomba kubanza ukitonda. Yego, kuko uwo si jyewe. Kandi no mu buzima busanzwe nyine si jyewe. Ngomba kubanza nka making sure kuri kumbwira ngo nceceke uvuge. Ugiye kuvuga iki? Yego, icyo ni kimwe. Ugiye kuvuga iki? Ubifite se amakuru basi angana iki? Yego. Waruvuze uti ku byo twakomojeho ubushize. Yego. No Burundi. No kuvuga ngo ku byo twakomojeho ubushize mu gihugu cy'u Burundi. Nari nakubwiye gute? Nari nakubwiye nti abantu igihe kirageze. Nibumva ko u Rwanda ruri gutekereza ku bijyanye no kuba rwashyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ruhana n'u Burundi, ntibazabigireho impaka. Kandi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarabisobanuye neza. Yaravuze ngo ingamba z'ubwirinzi ni ibintu byinshi. Ingamba z'ubwirinzi ni iki? Ni ibintu byinshi. Noneho kumva wowe ngo u Burundi noneho wise ko bufata gahunda yo kudeployinga ingabo hafi y'imipaka y'u Rwanda. Ibyo si inkuru. Ahubwo se u Burundi bwigeze bukuraho abasirikare ku mipaka yabwo n'u Rwanda? Byonyine uretse no gukuraho abasirikare ngo barinde umupaka, bashyize n'igufuri ku mipaka, ku byuma by'umupaka bashyizeho igufuri. Uranyuma neza? Ubwo no kuvuga barawufunze. Yego. Ariko mu masaha make yashize sinarindi Kamanyura. Yego. Make cyane. Boda wanapita abantu baratambuka. Urumva we ukibaza u Burundi bwagiye gutabara Kongo. Kongo ntigeze ifunga imipaka, kandi ari cyo gihugu bagiye gutabara, ari cyo kivuga ko cyatewe. U Burundi bwagiye gutabara ubwo bwagize ubwoba ngo Red Tabara zaca ku mipaka u Burundi bahana n'u Rwanda ngo bajye gutera u Burundi. Narakubwiye ngo mbigusubiriremo kugira ngo Ndayishimiye agire amahoro akiyoboye u Burundi. Agomba kubahiriza irage rya Pierre Nkurunziza yo kugera gute? Kutumvikana n'u Rwanda. Erega Pierre Nkurunziza yakorewe mu ngata na Perezida Ndayishimiye. Pierre Nkurunziza mu 2015 niwe wabitangiye avuga ko ikibazo ari u Rwanda, ikibazo ari u Rwanda. Urwango rw'u Burundi n'u Rwanda rwatangiye ku bwa Pierre Nkurunziza. Kandi wibuke neza ko Ndayishimiye Perezida w'u Burundi ni muntu ki yaje ate? Ni umuntu perezida
Pierre Nkurunziza yatoranyije amukura mu bandi kuko yari agiye kuba baba wa taifa, yari agiye kuba perezida w'icyubahiro mu gihugu cy'u Burundi, agashyiraho Ndayishimiye akajya amukoreramo. Uri kubyumva? Nuko nguko Ndayishimiye yaje. Uzi ko ari na Pierre Nkurunziza wamwamamaje kugeza atowe. Pierre Nkurunziza yanapfuye, Ndayishimiye yaratowe asigaje kuzarahira. Ibyo ngibyo ngira ngo urabizi. Igihari rero ugomba kwibuka ko nta Pierre Nkurunziza nta Ndayishimiye, ni ikintu kimwe mu bantu babiri batandukanye. Yego. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo rero Ndayishimiye nonaha umugisha afite ni ukuba Pierre Nkurunziza yarabayeho akaba na perezida. Nibyo byagejeje Ndayishimiye ku buyobozi bw'u Burundi. Ntugire ngo ni performance cyangwa ibindi bindi. Nuko Pierre Nkurunziza yashakaga umuntu ugomba kuza akajyaho, yajya avuga i agahita apfukama, yajya avuga u agahita apfukama. Donc uwitwa perezida nka Ndayishimiye akaba ariho, ariko mu by'ukuri hayoboye Pierre Nkurunziza. Yego. Ni nayo mpamvu n'urupfu rwa Pierre Nkurunziza rudasobanutse, nubwo Ndayishimiye agenda yijijisha wagira ngo nta makuru abifiteho, ariko ubwo l'histoire du Burundi retiendra ko Ndayishimiye ari icyo abiziho. Urabyumva? Ariko icyo se nacyo kibazo cyanjye. Rero ibyo byose kukuba Ndayishimiye ari product ya Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza wahushijwe muri coup d'etat ya 2015. Kuva 2015 uzi ko yapfuye muri 2020. Icyo gihe cyose u Burundi n'u Rwanda Yego. byarebanaga ayingwe. Uranyumva? Yego, umubano wari umeze neza. Wari umeze neza, n'imipaka yari ifunze. Ndayishimiye agezeho nka perezida mushya. Yashatse kuzana amatwara mashya. Yego. Afungura umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo Pierre Nkurunziza yasabaga ngo bamuhereze ngo bagerageje gukora coup d'etat nta byabaye, kuko mu by'ukuri nta byariho. Yego. Ariko arawufungura. Kufunga bwakeye yawufunze ntawe uzi uko byagenze. Yongera arawufunga nanone. Arongera arawufunga. Biramukinamo. Ntuzi ko ari sokuru. Ntuzi ko Pierre Nkurunziza ari sokuru w'Abarundi. None Ndayishimiye akaba Sebarundi. Ibyo ntibasha kubyumva. Sebarundi. Sokuru w'Abarundi. Pierre Nkurunziza. Yego. Sebarundi Ndayishimiye. Sokuru w'Abarundi rero agenda muri Ndayishimiye, akorera muri Ndayishimiye, imyuka yibereye muri Ndayishimiye. Nuvuga ngo iyi mipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifunguye, Ndayishimiye ntaryama ngo asinzire ntawe umukubise. Nirage. Yego. Igihe cyose akiri perezida azagerageza gufunga, kandi nta kindi kibazo u Rwanda n'u Burundi bazagirana. Imipaka gusa izajya ihora ifunze, abantu bibaza ari biki, n'ikimenyimenyi u Burundi ntibuzigera bubasha gusobanura igituma imipaka ifunze. Yego. Ntabwo bujya bibasha kubisobanura. Yego. Mu minota mike ishize nibwo nabonye kumvaho nshya bavuga bati amakuru agezweho, guverinoma ya Tanzania yatangaje ko Perezida Paul Kagame azagira uruzinduko rw'umunsi umwe muri icyo gihugu ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026. Muri urwo ruzinduko umukuru w'igihugu azaganira ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan biganisha ku kwagura umubano usanzweho hagati y'ibihugu byombi, mu gihe abandi bikanga ibindi bikorwa by'iterambere. Kwagura umubano w'ibihugu wo urakomeje. Si bisanzwe. Abikanga ni bandese. Abo bose n'ubumenyi, sinakubwiye ko ari bitambamuga muri diplomasi. Abo bose n'ubumenyi buke bafite muri diplomasi. Igihugu gikorana n'ikindi gihugu kubera inyungu gusa. Uranyumva neza? Yego. Igihugu gikorana n'ikindi gihugu kubera inyungu gusa, si urundi rukundo rw'uko abaperezida bavukana, rw'uko ari ababyara, rw'uko ari abishywa, rw'uko ari abisengeneza. Oya, ibihugu bibana ku bw'inyungu gusa. Ese mukuri Tanzania ibona inyungu zayo mu Burundi gusa? Uratekereza ko nta nyungu za Tanzania ziri mu Rwanda?
Tanzania ntiyari yagiye muri sadeke gutabara Kongo, burya se ugira ngo ntiyari iri mu nyungu zayo? yego None se uragira ngo byabuza Tanzania gukorana n'u Rwanda? Nta nyungu Tanzania ifite mu gukorana n'u Rwanda. Yego. Ikiba gihari rero muri diplomasi, iyo ukiri umwana muri diplomasi nyine ntabwo ubasha kubyumva. Utekereza ko ushobora kujya gukorana na Kongo, kandi niko yari bizi. Kongo yari izi Kongo ishobora kujya kwenteresa igihugu bagakorana, ariko kigatandukana gukorana n'u Rwanda. Ntabwo ariko diplomasi y'isi igenda. yego Wowe ukorana n'igihugu kubw'inyungu zanyu mwembi, ariko icyo gihugu kigakorana n'ikindi gihugu nanone kubw'inyungu zabo. yego Uko niko kuri kuba guhari. Gusa birashoboka ko abantu bataba babyumva batyo, ariko kutabyumva batyo ni ubumenyi buke. Byenda mujye mukurikira ibiganiro nyine muzajya mugenda mubyumva. yego mu kiganiro tumaze kumva cyatanzwe na General Retired Bingira Fred, ni ikiganiro kirekire, bazagishake bacyumve, na hano kiriho n'ahandi hose wakibona. Fred yagaragaje ko hari ibihugu bituranye n'u Rwanda bicumbikiye abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse bikomeje gushyigikira izo nterahamwe aho zashyizwe ku ibere, abateguza ko bazabona ishyano. Absolutely yes. Nose uragira ngo nkubwire gute? Uburundi uretse gucumbikira interahamwe, abarundi bo baranayikoze. Kongo uretse gucumbikira interahamwe baranayikoze, Muramubuto yari yarohereje ramforo, sibyo? Tanzania the same. Harya Uganda ntabibitse? Nta gihugu na kimwe duturanye u Rwanda rutabwira ruti ubitse runaka wakoze jenoside mu Rwanda. Rero bashobora kugira uburyo bababitsemo cyangwa amasezerano bagenderaho mu kubabika. Icyo si nacyo kibazo nanone cy'u Rwanda, ariko make sure ko kuba babitse hari umusaraba wikoreye. Noneho kugerageza gukorana nabo, ebano umuriro uri gucana uzakwereka indimi zawo. Ebano uwo muriro uzakwereka indimi zawo. Niba utazi indimi z'umuriro, ntabwo umuriro uvuga Igifaransa n'Icyongereza, umuriro ugira indimi zawo. yego Uzazibona, uzazirebesha amaso indimi z'umuriro. yego Kandi niwe uri kuwucana. Kirazira, jenoside ni icyaha kidasaza. Urabyumva? cyane. Ni icyaha kidasaza. Abayikoze noneho bo bigize abere, bafata abayikorewe babita bicanyi. Gutyo ni ugutera umuntu icumu nabwo mu nkovu, warangiza wamaze kurimwinjizamo ukifuza kurimukuramo ukurura. Icumu urarizi? Uzi forume yaryo uburyo riba rikoze? ubwo ingobe bararigutera rikakwinjiramo. Burya kuri gukuramo neza ni ugukomeza gusunika wegeza imbere. Naho kuzana ni ugushwanyura. Bariya rero ababicanyi izi nterahamwe nibyo zikora, zisha abatutsi kubera zitabaremye, kubera Imana ntizabamara, ariko gahunda kwari ukubamara. Ibi ngibi bibono nk'abo bashaka kugenda bavuga ngo jenoside ntiyateguwe harya, bari bafite n'amalisite y'abagombaga kwicwa. Lisiti ibaze ko bibagiwe, akabyica kabizi karya imboga karitse. Bibagiwe ko hariho n'ama-speech, ama-interview bagiye bakoramo, bati ngiye kuzagenda mu maperefegitura yose, nzahura n'interahamwe, nganiriza interahamwe, tuzihereze ibikora. None se reka nkubaze, nta mpongano y'umwanzi nta mahiri interahamwe zabaga zifite, harimo imisumari n'ibindi. Zaya baje mu masaha angahe? Bwakeye bamaze kubabaza, interahamwe zari zarize imbunda, baraye biga imbunda mu ijoro rimwe bucya bajya kurasa. Ntibishoboka, ntibishoboka. Bari bazi ni runaka uri bupfe na runaka na runaka. Nje nabikubwiye, je nakwiye ko mbere ya jenoside
jenoside itaratangira gukorwa mbere y'ukwezi kwa kane mu 1994 habagaho ibitero byitwaga gutera ingo z'abatutsi, bakabatera bakabambura cyangwa se bakababuza amahoro, bakabarira inka, bakabatwara amatungo, bagatema insina, bagatwara imyaka. Ibyo bintu byose abantu barabizi, zino nterahamwe zirabizi neza barabizi. Ariko noneho batangiye kuza nyuma y'imyaka 32 ngo hari amateka abantu badafite, ngo hari amateka mutazi. We uje kuvuga nyuma y'imyaka 32 dufite amateka, bamwe muri twe twarebesheje amaso, abari munsi yacu barayigishijwe, turacyari tayari gukomeza kuyigisha abantu. We utangiye kuzana ngo ayubitse imyaka 32, ufite ingahe? 61. Umaranye amateka imyaka ingahe? 32. Ntiwigeze uyavuga. Utangiye kubazwa se bimeze bite, cyangwa se utangiye kwivamo, utangiye kuzana igipapuro cya pansiyo yawe ngo nimumbwire ukuntu mpembwa 37 narakoreye leta imyaka irenga 30 n'imisago. Icyo ako gahinda wifitiye wagerageje uburyo nimba ari n'ubufasha ukeneye wabusaba, cyangwa se ukagira ukuntu ugaragaza ikibazo. Ariko amateka y'imyaka 32 utavuze, uje gukiza nde? Uje kurokora nde? Akanaza nabi. Uyu nguyu umbwira ngo yari ahari, urumva Jerry? Nk'uyu uza akavuga ngo yari ahari, aza gutoba amateka y'u Rwanda yivugira ibyo ashaka. Ubundi ntabwo ararenga umurongo utukura, ariko nawe urenga azahita bibona. Wari uhari? Nge narabajije ko wari uhari, wakoze iki? Warokoye abatutsi, sawa, bishimirwe rwose, warakoze. Ariko noneho si wowe gusa, hari n'abandi batahigwaga barokoye abatutsi. Isange muri abo nawe, wikwigira umwihariko. Urabyumva? Wikwigira umwihariko, wishaka kugaragaza ko wowe iwanyu nta rundi ruhande rwaje ngo rukize abantu. Kuko iyo ubitangiye utyo uba ushaka kugaragaza ngo abantu munzanira amaturo, munyambaze, aba ari jye muvuga. Iryo kuzo urihabwe nkande? Wakwemeye kuri umugira neza wagize neza? Wakwemeye ko nawe hari igihango wagiranye n'u Rwanda n'abanyarwanda, ko warinze igihango cy'uko abanyarwanda ari bene kanyarwanda, ari umuntu umwe? Iryo shema, uwo mudari ukawambara, ukawugumana, ukaba umeze neza, ugasaza neza utandavuye. Ibi tuba tuvuga ntiwabibwira umuntu wari ushonje uri kubona amayero yinjira, ahubwo arasara. Ibyo byose rero, ibyo byose Jerry, umuntu yamaze kugaragaza ikibazo cy'uko nta serivisi n'imwe yakwikemurira muri iki gihugu yarakoreye leta imyaka 35. Arakubwira ngo pansiyo mbona, ubwo niyo mituweli. Atariko ntibishoboka, mituweli nayo ubwayo sinzi ari mu cyiciro cya kangahe, kuko 30 n'imisago abari mu bishyura 20 yaba yakwishyurira umuntu umwe, abari we gusa. So, ari ako gashavu, ari yo ntimba, ari ako gahinda, yagira uburyo agaragaza ikibazo kandi akanumva ko atari we wenyine mu gihugu, ko ahubwo igihugu uburyo gikoramo kigerageza uburyo kireba kigakemura ibibazo by'abanyarwanda muri rusange. Nka kuri ubona abanyarwanda badafite inzu, bakubaka inzu nyinshi zigeretse, bakajya kuzituzamo abantu benshi, abaturage bagahabwa inzu, bagatuzwa neza. Kira leta ntabwo iba yanze kuvuga ngo reka bakubakire uko abubakire n'uriyukwe. Ariko izo ntatane zirahenda. Ariko iyo ufasha abantu ukabubakira ahantu hamwe, ugakora planned settlement, birashoboka cyane ko n'ibikorwa remezo bibagereraho hamwe icyarimwe. Ikindi, iyi myumvire dufite ati ngiye ngomba kuba mfite ubuso bwanjye, nigenzuraho mfite fence yanjye, igipangu cyanjye, n'ibindi. Ibi byose ni imyumvire y'abakene. Urabyumva? Ni imyumvire y'umuntu ukiri hasi. Ushobora gusanga abantu bagukubye inshuro 1000
wiyibera muri aparitema anayishyura adafite n'igitekerezo cyo kujya hari kurwana umushuti n'ibyo wanjye uba mu Bushinwa yambwiye ko hari abantu b'inshuti ze bafite inganda kandi batagira inzu, yego yibera akodesha nawe apartment. hari abantu bafite amafaranga yabo bubatse inzu zo guturamo, nawe yubatse inganda zazima amafaranga yishyura. Ikintu afite ni imodoka n'imyenda ye cyane, yashatse aragenda akajya kubishaka. ubwo icya mbere afite ubuzima, nta bindi. cya kabiri afite amafaranga, nta bindi rwose. ninde wabuze aho aryama afite amafaranga? si nk'ibyo byose se tuzabigarukaho mu kiganiro cyihariye. Sympatique, reka ngushimire. asante sana Jerry, nanjye ndagushimiye cyane. Yeah.